Space ni free on man ni aba seraphims ni aba cherubim no ka ho bi enu nyame select on nko asra ne mo na sa cherubim no mo su nyame akonya o mo ye 4 ba o mo dos ba nyame select 4 no mo su nyame akonya o mo no mo nim ye 4 o mo nim bi ti se nipa o mo nim o mo sun tomato eti se gata o mo nim bi so o ma asombu nkuma no eti se calf ana se nantwie o mo san wanim wo mo tiko eti se okodie ni eno omanim seti se nipa omo taban ye 4 omo nan etese ponko nan anase nantwie nan ye fra omo cherubim ba omo dons biso anim ye 2 biso anim ye 1 edikura nim tese aboa omo nyina no Lucifer eno nyame selete no esra ne wo tini friend the anointed cherubim the bright morning star inti inshebe no woma Ghana nshisha boni no enam so rebelli yinti no on pet universe we ene adasama ne planet we say mufo mpe yi nti afibi o jehye bone a ono so ne gang hiemu e plan evil against nation bia baro nyame a wo ye homobro nyankopon ono so hihye papa e de man nation bia but nyame a nation no e de no ho beto no so they say the Nanado can say on the battle is the Lord's. They say America for say in God we trust. Oh nti se wo de nyame ana wo do umman hye nyame nsa me nyame tumi eye kese wo man nti attack de beba betumi di sunkunim attacks ni de beba but nyame bedi nkunim ama o man Ghana attacks na me ka say ma de ana me boa o man pani bi no na watra Ghana konya so a ebeye attack free da bi efri ya papa Rollins bresu de be si ebri obronsam hye nyina ne se omma adasama eduru ba bi o si eduru omma o man Ghana nu ba bi o si eduru disability na yensho efutu bana do ma ye mampanyi Akofu Addo e wona mambu no ye papa no ene ye mampanyi no aye nanado danko Akofu Addo no ye manemoni adwuma oba no o shebo o kansem at least yenhu ya yenehu ba ko ni mienu bi ni miensa bi afi ba kokra wonyai say free education no the buy na microphone so ntumi but mama microphone say de waka no waye no betumi aye de chance asoso menim say Afia ka woni nim no bose bi o share Ghana bi obeye amana ye kama bose bi o share bi mi gitumba wentumi anyeni nyina akura me de mi gitum say 80% de obetumi because minim de ntia mekasa de ntia na kasa de ntia mekasa ne say nya na ho den enye nitumi ne mom eye rade enu nti no ya papa no yemfa kuma papa ntanechi na obekode ni na efutu na mde bema ni ministers no okay akuma papa no wono ni ministers no nya sa akuma papa na ebi no mo fan support no papa no sebe onnawo onna de biya na owen so mai be kosunti du temi kuna na woye me mobo but wajia tono so obeye enti ni ministers no support no ntanachi na nukridie enkoso na amamu no nduru baabi na Ghana mfa na toma papa mfra na obi o Ghana bi ehu sampa nyame ene yi na nadoma o okay when the interview ye ewo ofie ebusuafo ye ne Reverend Owusu Bempah ene twetwe nkobo na enye bia afie wonkwa na wotim oba ben na wo abrabo ai fia ha mene minuanom